Mina ngudokotela Sehlisele Mpofu, Director we-Macroeconomic Management Program, MFME, inhlanganiso MFME lamazwe alichumi lane eMpumalanga lasentshonalanga eAfrika. Namhlanje lapha eWashington DC abakhokheli bema-ministries e-finance abezemali labaphathi abakhulu bamabhanga eMpumalanga lasentshonalanga kweAfrika bebehlangene lapha eWashington DC bekhangela ikakhulu ngendlela amazwe lawa angabona ngawo ukuthi ahlawulela imisebenzi ephathelane lemtshina, imisebenzi ephathelane lamandla, amandla kagetsi, umbane, amandla ecoal, lezinye izindlela ezingadingisiswa yilaba sithi ngabohwebo labanye njalo abakhangela ngentuthuko yamazwe asempumalanga lesentshonalanga kweAfrika. iZimbabwe ngenye yamazwe la angaphansi kwenhlanganiso yeMFME. Ngibona ukuthi uhlelo lanamhlanje umhlangano obumkhulu lapha okulabantu abedlula 100 abayisiphathamandla senhlanganiso zezimali zahulumende labasiphathamandla zamabhanga akhulu emazweni la aseMFME ahlangane lapha. Into eziphume kakhulu lapha kulomhlangano ukuthi kumele amazwe la eAfrika abone indlela ukubana kubuye abantu abakhangela ngezentuthuko, abakhangela ngezamandla kagetsi, abakhangela ngezinye izindlela ezingasetshenziswa ngaphandle kwamandla agetsi ezokuthuthukisa imigwaqo, ezokuthuthukisa izakhiwo, ezokuthuthukisa indlela zokukhulumisana, lezinye izindlela ezingenza ukubana ke lamazwe athuthuke, okunjengokuthi ke eyinye yezinto ephume emqoka lapha kulomhlangano ukuthi ke amazwe ale inhlanganiso yaseMFME ikakhulu amazwe anjengeZimbabwe alabantu abaningi kakhulu abakwamanye amazwe abasebenza emazweni akhatshana. Kubonakala ukuthi ke amazwe la eMpumalanga lentshonalanga kweAfrika kumele adinge izindlela ezokwenza ukuthi abantu bawo abakwamanye amazwe abasebenza ngaphandle kwamazwe awo bahlanganise izimali, amazwe la abe lezinhlelo njalo abeke lemithetho, abeke la yonke into eyenza ukubana laba bantu bangaphandle kwalamazwe benelise ukubana ke baphathise emsebenzini emazweni abo. Kungaba imisebenzi yesakhiwo, kungaba imisebenzi yokuqoqa izimali, kungaba ngeminye imisebenzi kumbe ulwazi abaluthole lapha abakhona balwenze ukubana ke nxa sebephenduka kulamazwe lapha abasuka khona ke babe luncedo ngenxa yolwazi laba balufundele lapha babekhona, le mali ababe beyithole lapha abasebenza khona kwamanye amazwe kube lenhlelo ezizakwenza ukubana ke limali ingazi yasetshenziswa izihlobo zabo kuphela ukuthenga ukudla kumbe ezinye izinto ezinjalo, kodwa iningi yale mali ukhangelele ukuthi isebenze ukwenza izakhiwo ezathuthukisa amazwe. Siyabona ukuthi ilizwe linjengeZimbabwe lilabantu abaningi kakhulu abasebenza kwamanye amazwe, ngakho ke kuyadingeka ukuthi abaphathi bezimali, abaphathi bebhanga elikhulu labanye abaphathi ke benhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi badinge izindlela zokwenza ukuthi abantu laba abaningi abangaphandle kwelizwe abasuka eZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe, ezihlezi kwamanye amazwe zikhumbule ekhaya ukuthi lokho ezikutholayo ke ubungcithi lobe ezikuthola kwamanye amazwe, imali abayithola kwamanye amazwe, lolwazi abaluthola kwamanye amazwe lube luncedo elizweni laseZimbabwe. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi laba abakhona eZimbabwe abayibo abaqoqa imkhuba, abayibo ke abahlela izinhlelo, kumele ukuthi basebenzisane kuhle lalaba abantu abaphandle kwelizwe abayizizalwane leseZimbabwe ukuthi lokho abakwenzayo lapha bakhona bethuthukisa amanye amazwe babuye futhi ekhaya bazokwenza okufananayo ngoba sebelobungcithi ababone kuyo wonke lamazwe abakiwo. Njalo le mali abalayo kuyadingeka ukuthi uhulumende
adinge izindlela zokuthi ke laba bantu babekwazi ukubana ke benze izakhiwo ekhaya, benze izinhlelo ezathuthukisa ilizwe leZimbabwe. Ngakho ke kuphume kuhle ke lapha kulomhlangano ukubana ke yiyo enye indlela amazwe eAfrika anjengeZimbabwe angazithuthukisa ngayo ngokusebenzelana kuhle labantu abayizizalwane leZimbabwe abaphandle kwelizwe labo.